Lebih utama kak di magi musleh maca soratan dalam solat, maca setong sorat pande tembeng maca soratan lanjeng tapi tak ada paksa sorat. Ya nyongo sorat dah. Mun esen dapat ika dua ayat, selebih bagus pada kata telu ayat. Apa nyongo sorat dah. Mun ingat ika antok asah bidan gule lagar saya soro. Par moroja agasa, jerasani kedua. Bola nambian bola tak saya. Ibu mumpa sesorat tak alba kore baca burung bian. Kedua geng anu kedua beroja kedua dua orang anak gula segala sing imami pas potran sifat hor awi nya mana urun lulusan alamin bi gula meleta elang hapan la Qur'an suruh galak kan berselamber senikah tak kombian geng pertanyaan nega kantok Eki tak kok pertanyaan nega kantok apa niki anatut talibin ni kebadah niki anatut talibin jelasakin kah boleh paham panjenengan biar nikah mon pas nikah dipermasalahkan di Mekah usaha permasalah lagi kepi gua Mekah nikah macana cat loncat tak urut tan lagi kecuali baca terawian mon terawian diurut mon di Mekah enten tak urut segi pon dalam i'anatut talibin di sini ada penjelasan begini. Juz setong halaman 140 sangat. Juz setong halaman 140 sangat. Oke. Saya lihat dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 140 dulu. Wa sunnah dan disunnahkan ayatun satu ayat. Fa aktsar atau lebih wal aula salasun. Lebih boleh utama kan telu ayat sawas sunnah. Jadi menurut ayat sunnah, apa boleh bah nak gelak sampai delok salambar. Berarti lebih dari sunnah. Ba'daha ay ba'dal Fatihah artinya setelah membaca Fatihah. Wa yusannu liman qaraha min athna'i suratin al-basmalah. Nasu alai Syafi'i. Mun pah baca pian maca ayat depak maca ngak tengahan sorat. Sedang contoh, Allahu akbar. Umpama tadi ngak tengahan sorat saya baca sampean maka sunnah baca basmalah. Siapa yang menegaskan itu? Nassu alaihi Syafi'i telah menegaskan Imam Syafi'i. Wa yahsulu aslus sunnati bi takriri suratin wahidatin fir rak'atain. Dan boleh baca sesorat di dalam dua rakaat. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Pokoknya kulhu modal. Noro alir nasehatannya nih karena lepokon sesorat sepenting lengkap lepah kulhu modal. Malam mon parlo pas sampai nyamain spesialis kulhu. Musola entar ada apa? Amak mamah dak mak kamu sholat kulhu. Jadi salah keluar abaria imam kulhu. Wa bi i'adatil Fatihah illam yahfat wa iraha. Oleh ulang Fatihah menjelat apa lain. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Can budi. Oleh ada masalah. Mau letak apal ke surat lain. Oleh ya tore. Wa bi qiraatil basmalah la yaqsudu annaha allati hiya awwalul Fatihah. Kota beta apal Fatihah, maaf apal Fatihah. Kek majaran surat lain, tak pada apal. Kun pala bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Oleh. Pokoknya jangan niat bismillah kedua adalah bismillah pertama. Lah jangan niat aja. Bismillah lain, tidak masalah. Wa suratun kamilatun haitsu lam yaridil ba'du kama fit tarawih afdalu min ba'di tawilatin wa intala. Adapun surat yang lengkap itu lebih utama daripada yang tidak lengkap, hanya lebih utama. Paham? Hanya lebih utama. Jadi pertanyaan mana utama? Ya lebih utama yang lengkap. Tapi kalau masalah kesunahannya dapat kesunahan, apalagi yang terus meroja ngagla. Nah, jelas bang? Jelas hor?
Iwan.